Ema desconhecido suno Matebian José Bernardo Niaifunan no lilin sirai harata lete segunda-feira kalat. Ida nema condição ikus husi Matebian José Bernardo Nirate nebe foi halot segunda-feira loraik e cemitério bekusi bekora dili. Desconfia ema desconhecido maksuno ratane segunda-feira kala. Tur observação televisão Timor-Post terça-feira dader ai funan fresco no plástico neberai harata leteng ela deita huk desan tamba motuk hutu. Ratane saite rai mulik idak matek lai hatana ai funan kor ui no lilin makrai halio ratane. Hela deit batako no fatok sira makamrik meeting halio rata leteng. Belum sira nebela consegue marca presença e cerimônia fúnebre segunda-feira loraik hakat barate quarta-feira ne. Por isso no lilin reza no hato mensagem ba Matebian hanesang ema humano. Belum sira mo senti triste na kono matawai bem hira haredit ahu pesang iharata leteng. Tuiran sa nudar kolega nudar mawaleng. Betul ne entrega pamaroma Matebian mo justiça sira. Ame agora ame latene ame lare o matang ame dumba e masese ame lobele. Tam ame lare o matang la karolimo. Se dian sunu kare ne Matebian matene ame latene. Ba acontecimento ne belum sira nela acusa ema ida. No entrega dit pamaroma makareno hatene buat hutu. Alinfeto ida nemos haturu ni sentimento tristeza e arrateoi. Mas que lá ia fuang atau expressa ne esforço ana tu compreende a situação ne lilin ida halakam banya belon dia takamatang kair lilin meeting reza ba belon ya klamar atau muris ia pas nok solo ia aman maromak nya kadunan santu. José Bernardo hapoto isi a sela polisi comando polisi município dili quinta-feira madrugada lorong ida fulan setembro tinan rihun rua ronoloresin rua. Adeus, adeus, oang, mau, no alin José Bernardo. Reportagem equipa televisão Timor-Post.